Dobroveče. Nesreća u Tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu. Povređeno je najmanje 20 osoba. Kako javljaju naši izveštači, od eksplozije su se zatresli prozori u celom gradu. Naš Dane Ilić je ispred Kliničkog centra Kragujevac. Dane, šta sada znamo? Slađana, do ovog momenta nemamo nešto previše informacije osim onih koje smo dobili danas. Oko 20 osoba je povređeno u eksplozijama koje su se dogodile danas u 14 i negde oko 15 sati. 13 povređenih ovde u klinički centar prevezla su kola hitne pomoći, a ostale povređene je prevezla vojna hitna pomoć. Ne znamo za sada, nažalost, ni o kojim vrstama povreda je reč, niti u kakvom se stanju nalaze lica koje su povređena. Podsjetimo, prva eksplozija se dogodila negde oko 14 sati. Tada je prva informacija bila da povređenih nema, međutim 40 minuta kasnije odjeknula još jedna znatno jača, čuli su je čak i Kragujevčani, i u toj eksploziji je bilo povređenih. Očekuje se da ovde svakoga trenutka dođu predstavnici policije, odnosno predstavnici Ministarstva vojske, trebalo bi neko od njih da se obrati okupljenim novinarima, a nakon toga očekujemo i zvanične informacije od predstavnika Kliničkog centra i Urgentnog centra, da saznamo u kakvom se stanju nalaze povređeni. Naše ekipe su na terenu, jedna je na samoj lokaciji Tehničko-remontnog zavoda Medna. Znaćemo do narednim informativnim emisijama još informacija, najpre kakvo je stanje ovde u kliničkom centru, a potom i kakve su razmere eksplozije koje su potresle danas ovo skladište municije. Ono što može u ovom trenutku da se kaže i da se vidi jeste da ovde ima i policije, tu se okupila i rodbina povređenih ljudi. Novinarima nije dozvoljeno da ulaze u klinički centar, ali mi, nadamo se, očekujemo zvanične informacije pa ćemo vam se sa njima javiti. Slađo, to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. Dani, imam samo još jedno pitanje. Šta se nalazi tačno u tom magazinu? Reč je o vojnom objektu, to su zapravo magacini u kojima se nalazi municija, zapaljiva municija. To smo danas i videli u ovoj nesreći koja se dogodila. Nemamo naravno informacije koje vrsti skladište reč i koja municija se tu čuva. Reč je o vojnom objektu, on nije dostupan građanima, još manje dostupan novinarima. On se nalazi u blizini Kragujevca, na putu između Kragujevca i Jagodine. Hvala, Dane. Ako bude novih informacija, uključit ćemo te ponovo u toku Beogradske hronike.